Maceralarni yaratan min. Ey dostum, birga kulik. Konsoni, konsoni. Ekranga tikilib qarang. Shular tezdan bilirlar konsoni. Konsoni, konsoni. Kim ekan u konsoni? Konsoni hammaning do'stlari. Aldagı seriyede. Nerse? Dadam, Xloyani qo'noq bo'lmasында topdim. Qo'noq bo'lmasında? Ay, shul. Endi hozir uyga qaytirgan vaqt. Hazırmi? Tilagan vaqtda ushib kelagiz. Xotiralar kuni. Yaxşı, bugün xotiralar turunda сөйләшербез. Алар безгә билим тупларга булыша. Берәрегез үз вакыйгасын сөйләргә телиме? Yaxşı, kim birinchi? Konsoni, әйдә birinchi булып башла. Yaxshi. Ana xotiraları qiziq tugul. Yoliqtira bitira. Qiziq voqealar ko'banысы. Balalar, tinchlanig'iz. Do'stig'izga hurmat ko'rsatiguz. Borda yaxshimi? Ayya. Ярый, ertaga сөйләрсең. Ризамы? Ayya. Maktabda birer hal buldum alla. Nik keyfin yok. Sayo. Uyan. Hey. Nerse? Menda ko'ngilli xotiralar bormi? Ayy, elbette var. Yo'qlaydi. Söylesang, men yuqoga ketar edim. Xatirliysingmi tigi kunni? Nerse? Sayo, tur uyda. Xotiralarimni ko'rsatasizmi? Ko'rsatmayim. Zinhor uchun. Motor etib sirag'ash. Yarar endi, bir-ikini silarmin. Deganlari yotib yuqlasangina. Xatirliysingmi, opang qo'noqqa kelgach, senga shunday ko'ngilli edi. Hatta qaytib ketganda da ol seni kuldira oldi. Tadam! Xo'sh, opam. Kon. Hunaringni taqdim etgan kunni da unutuvi qiyin. Bek burshilgan eding. Onları bir de ağır tugul ekanini anglading. Barda beg'aybat uzdi. Ayya, dunyoda hunarlar behisob. O'sib jetgach, men ularning barisini sinab qaraysi kela. Atiyingning ishine borganingni xatirlaysizmi sen? Ay, shunday motor. Кышы, кім тәртіплі малай. Silagey, Yeva yaqinroq kel, bu Leo. Yaxshi xatira, chunki do'stlaring bilan birga eding. Kuchuk tabik suykumli edi. Qo'rqma, Leoning o'ynaysi kela. Atiyim, bizning tag'in bir ishlisi bor. Biz gittik. Xo'sh, kuchukka. Eyda, Yeva. Tag'in kelsam yaraymi? Albatta, rahimit. Rahmat yovsin, kelarman. Sizni ko'ruvima shod edim.
Монысы сиңа һич шиксез ошар. Сәфәргә чыкканыгызны хәтерлисеңме? Сәлам, кеше баласы. Сәлем. Сез... Мин Сикергә Куян. Очрашуыбызга шатмын, Ханека Консуни. Шақыруығыз үшін рәхмәт. Яңгырда сәфәргә чыгып киткән кыз турында ишеткәч, бик гаҗәпләндем. Кыю икәнсең. Бака, мин Бака. Син бүген әтиеңә булышкансың дип ишеттем. Син махсус билгегә лаек. Шынлапмы? Бакага. Менә тот. Ай, рәхмәт яусын. Консуни, тантаналы рәвештә сиңа табар билгесен тапшырам. Шынлапмы? Әйе. Рәхмәт. Ул көнне яңгыр яуды. Тик сезгә барыбер күңелле иде. Шулай итеп, Консуни, үз хатирәләреңне сөйлисеңме безгә? Әйе, алар минем бик күңелле. Консуни кем телли, уйнарга минем белән. Консуни кештики, мин юлым сезгә сәлам. Мультипликацион фильм «Халкыбыз мирасы» студиясендә тәрҗемә ителде.